Babu, amak nyutum do chet? Inyang nyutum Sagon Tudu. Am baba nyutum do? Ing baba nyutum Chetan Tudu. Am ayuak nyutum? Ing ayah nyutum Digemoni Tudu. Olok kanam che banga? Olok kanai. Tinak kelas re? Pisu kore. Ape school re nyutum do chet? Guru gomke Santali Bidadea. Acha guru gomke nyutum do chet? Pandit Raghunath Murmu. Ako janam utu do? Lahadi Danbus. Ona do babu okare menaa? Nono Ayur Bhanjre. Acha olchikim badaya? Hoi. Olchiki do tinak gotanga? Pega Gotanga. Acha sereny badaya? Hoi. Chet sereny? Mana nyalok kana. Mase sereny me? Mana nyalok kana. Buru nyalok kana. Atkanda utulakan. Hendak nyalok kana. Mana nyalok kana. Buru nyalok kana. Atkanda utulakan. Hendak nyalok kana. Iri ko mena. Dar ko mena. Kulbana ko mena ko. Huti ko mena ko. Kulbana ko mena ko. Huti ko mena ko. Tananya lokana. Janmanya lokana. Tina jam sagin jakan lindanya lokana. Din bunga menai. Canda ho menai. Ipin enggal mena ko. Hai dingin ko mena. Ipin enggal mena ko. Hai dingin ko mena. Adi napay ba Sagun babu? Adi napay, adi sarhaw katha. Acha babu nuwa do oka potok reak kana? All chiki potok dia kana. Ona olchemet potok do okoy olaka? Pandit Raghunath Murmu. Acha babu, hijuk kan 2025 re olchikiya saserma purok kana. Ona setro dhabit te am chedem uyhar ka? Ing joto hol marang iya gidra ko sikapuan. All chiki. Ar Joto olo joto seringin ceda. Joto olo ceda. Joto kata pahla cabain. adi sarhaw Sagun babu.